بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد, wezi watukufu, haina wakati owananti walo komori wasikiti hao watambi hao nezijirio bonti juu baseka wari paraban warambi ya ukana na mrambili bangari sikiti hao no kartusubutira rongoa litso jari uloa wa uri jari fungwa ha uri jari nandwa jao basi yabo karina udaza haukai mana warere yawezi habari zinu pia jeri zambe wandu wadoju wa wandu wenshio shausi kwa lelo watukufu tika ujabanu jeri hadisi hatartibu tika ujabanu jeri hadisi hatartibu haina mria tange izu yaonao masulaha ho uwengu heyakidi badi ekanga ranzao ribaki walawahe mbaba ya rume mwana amba utiparo joshilia yabo pakele gari libiri utiparo joshilia pakele gari libiri abo bainge babiri mahamitano le gari kele jabira mwana kutojo kanti bala abonge ekawa komori mwanzo jirende malaba ontipia roalo bonze roalo ndani no haswado walo ndani ya uka si nga si priorita bihe hata paka 2030 izoza hao ekangwa zo jirende malaba hamadao ekangwa zo jirende malaba ina mna iyo problem ya hao shasi singaranza uribenulie wandu ukweli emwenza banki ya elewe ya ukana ti umba tin kwa banki ni titi naifanya hasi abonge haina mndu ngutoishi ya ukana sisi deri amini yo ezefikira zahira isi ya ukana abanu na 2030 à l'horizon à l'horizon 2030 on sera un pays émergé ilo de kalima basi watolirenga abunge abutikanda jeni museni masuala banu ri hadisi mbabititi abamba bititi o watona hata wawezi akili zende vacances o wabalone maja kono ya nyonko na watonila wanawendezao na wendezao wende walale wafanya jaswabul kafi ata 2030 waje wajuhe waunde ukeza no gogizo njema shasi kanzani muziseni ya ukara eba na emergency peyo emerge tiyo ujuha hawidi ha suare ha misafara ya nrabo hautoa wandu hazini yode iko huwezanti paske wanu riniki wandogo ya ukana banina mudakata ngarjoka wandu kata geabo omuda wongo tuka ukaya ezi alama hindi ebanu 2029 ekomori ngwa joshinda wari washiyemba bizala hoteli mbabizali koli mbabizala pitali mbabizatere mbabizazi hizo pia aruma 2019 boko kartona tadalilu ngatungo upashia wende wangamize shitiyo basi warejei haina mrado hezabaya ya ukanja pashi abuga bele suala muhimu na kanzani muziseni bo wakomori yulo banuri hadisi yo badzima suala jangu hambabi ri hadisi eze maliza tolo wakati wa sikloni kaneti pia ezendenda endobi ujuo emahalani bokweze malizo zende ilo suala ni uzisa o wakomori watukufu ikaya ngasiba dzima banu ngari hadisiyo eze maliza tolo haruma sikloni kaneti emisada ya haja baada de mbindi ya mafitila ya haja engizo ndabize malizo kwezi watukufu ilo de suala la mano eze mali emisaada OMS Organisation Mondiale de la Santé amjoke punidi na ezentiza kana chida pia wasaidia eze malizinu ezendenda parce que aina wandu wakaufanya progrès ya uhula eze machine moti wakaufanya jitihadi ya uhula ezitanda wakaufanya jitihadi ya uhula malalao ya uhula dara ya uhula haina bahindu wade ula izenti pia wakautolwa BJ injini kwa wandu yabo ngabo wahala pitali ngabo wahula machine zinji ngabo wahula test zinji rapide ngabo test ngabo iso pia ngabo PCR ezema liso sende ndabo wakomori
eze maliza eze passporo zaho wa Komori za huziwara nzo wakati wa sambi ujo wakati wa ikelelo ujo wakati wa zali yo fon inji au kanyu wandu wakayoke muhuzu passporo mbila banga nina 20 au 40,000 au combien de mille yo eze malizo zirendo aje ezi twanda ilo su ala ni muzisa wani bwa Komori ye onu epnui di eze onjezino paka usikwe wende wa waimna nyuba eze wandu warengwa we warengwa ma projet kadha baneze projet zilo Komori ebane ma directeur ngwarengo ze maliwali nunda zabarenti ito uju ata skelelo wakatopini dwa jabali trawa wahi nyumba hao wala wahi ligarab le comité arabe de développement et d'investissement de Comores sous le patronage du Qatar wakati hiyo enyuba hiyo pa itobeza ezeno wa jenu wakujamba wafanya wobeza wafanya ukawa doka na wajo controlewa no waruma esi zabari eze malizahe FIFA nekaf batishi ya mdunyu meli banu amba ukana owandu wakabanu kasina mahaminji wao watodonikiwa watodo fanya benevoli watodo fanya fisabilile shanyi inji de mwanzisho kamdo hiba no renga no jawau wala tijindo tota tijindo tata tijindo toto ntujwa dodo amba makabulu amadaya Akasim Abdallah gwantu ya liba ka haone mapese mana tujanza liba hitu ka Akasim Abdallah haone mapese mana tujanza liba hitu eze mali zambao basharkiwani hazirenge wakati sambi ya karaisi yambwese malingizo Dubai wamba wazitransfere ya basharkiwani na izo zontipi ebanu emna karto uto wahi wamba alo ya hisa eze mali za telekomu pia eze mali zinji yao hola duwani ya hema jevinye weka yao kwa turanti ubeha wahe sima wahe sukaru wahe zuma izo zontipi ya nema komersa eze mali zinji yao aeroporo eze freti na izo zontipi eze mali zinji yao esansi ilo ali hata ntijuzi ya kabujambwa ihe eze mali zinugi zonda bikwezi wa Komori woyim Komori ya partage video inu lelo na mushile mbabi ngerien dele maraia ya Komori ni majumba ya serikali haswa tandele shirika la Mwamwe tena wo itijibi wanai waya tuamba Mwamwe au kabala minja paroli para shirika kati Mwamwe basi siyahania baya kwanza ndoko zembabi maraia ya Komori ni majumba ya serikali haswa tandele shirika la Mwamwe hosikitifu wari hunra si wanaashe wa hiyo nsi baina ya hemba mwenje riuni hao rahezi ziwaba hakilo ya mwenje real mengo mine hazi ndini fanya hata hainu siku ni charge ya mwenje wara almajana mara ndaruna real shihui mwenje wa real shihulo kilo 20 mwenje wa majana mara ndaruna kilo 15 yabo bo serikali mtumaini wizi haruma yensi yayo ngamnyono dabi hainu siku ni charge ya mwenje ngariko zao si wanaansi ngariko zao si wazazi rlonize to mana homa la honi ngartabi hao abongeye nti nazijizo mwambia nini serikali ile fumburitsa hao na mripulie omwenje ne maji baila sidura ya dunganzi hata rikahula gashi rikahula ritili 20 hariali shivi riheziziwa ritili 20 za gashi riali shivi na majana mane uko mwabo serikali haufanya nongozi sozo ndizo na boma kahenjeza na mwenjezara majana maili ritili kumeza gashi zike majana marandaru shatido renga ritili 20 za gashi zikeria shina majana mane ritili kume zikeria majana fukare yabonga bomendelo ya hionti yabonga hususia wa hionti yemi mi mwanamshe na nzoni lono lezina nzoni ulele yabo mwanamjo kamdiva kola jije nani mba faida na honra bonoze siri ko yenu abamna sharjwa mwenje na yoma nzolive mwana hanguli koli yawe meshangu ya kanto harumwa mwenje nele gashi mo serikali ye serikali ngo tsanzo honre shami miranga ntodo koza yemu soho mwamala wa hatubo serikali urenga engo reje yonda ngaranzori jube hukuma yinu basi mara yangari tabi hao yekanyi wanasha henga zija mlalamsi uha kamtina hamuneza rihonra mimi mama faubata itanraya simrongola ninyo atipia nyi wanaama wanasha henga zijokaya na mjuherji dafimu
rirongo mrongo uno rijulanga zine serikali bakarna wenshe namna yenu abo bo serikali hutumaini rikewezi hutumaini rihibe na sikarja soma wizi karja soma kuiba sisi wanasha henga charge d'action ni jeni kezi wa monsieur bazi ni tulen kwa banu hata nuzem nasiri wakoyi libe mwanangu likoli yabo bo serikali watade wasoma kutanze mwanangu yasudibo wa wasedi wanzo mwanangu hemwizi mwanangu hemwizi abongeye na mzieza no kwazenu bo serikali wa directeur ulomamwe ulimino manje ono urijulesha wiri ulejezo manje hali wakaya shauti kanti libe kila shirin negrashi hui ntakila shirin zamanje sibota manje warali shi warali majana maranda ruboka kilo shirini warali shi ruboka kilo mengo miraru aba saa warali shi ngwa kilo shirini o majana maranda ngwa kilo 15 yabwe hali hatandi yana mrambi ekaya rireje bala howa zade hale da wadoni hama kome no uni hama fura nzungu emiri mizungu ngiyo yabo ngajojo handara pesa nzungu do fanye mafura nzungu reuni ha ketina hata mushkili bo serikali kete dizo mwanza bari sari leme wa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu na hifadhi ya mzazi woi ya injeze hamadaye habe harisa la tsaila bala ukana mjuhe eulivo alindo eulivo emafura alindo danyi mloko moti hamtima aina mrugojo abwelebe ala hayo dengo azinao azaliyo unome mru ujokabwa bala bwiti ujweda mrenge ya mwere miya mjweze mafura jwe mamfu mikari uraya ngutota wandu wato uraya wato na irumbi hamba kalima muhimu bala eba nunga manza wanatu watisome parce que mimi no huzemba siri inu au no huzem na fene somebody ngamjweda na livie mwana ngamga manzo ni lihuze emna hindwoi nirenge mapesa nendena hule mbamwe nchi ya mafiti na mwono wa komorena mna watambi hao shabu kabati onzi ya buje kabati pia wadaza wahama kwa tuona hizo bokode zijiriwa motiju alafu bala tu sisa swala kwezi watukufu banu lauka ngamanzo ni jibu lwabana ebano emazema lizahe skilo ni kaneti ngizonda ezema lizahe covid haukaba tola misada mingi nezentinku ne mashiri kama huya ulemengu ne makungumanyo ezema lizahe ze pasporo haukaba ngabwela duani ngabo aina mrufanya marango komori ngulibo ngabo hidrokarbiro wandu walibawe shabanu ngabo mabumba ya malibo ko ya jabu nsijungu ewabiri liyao enti ya hatu ezema lingi zonda hu haukangabo security aérienne haina vyo ibirao haruma ule mengu basi ibirao bo juma arudi iyo ifonga balibomba hindu yabo haina melibirao haruma bahari ya hanyu ifo baliboma lizinji yabo na kamture kurite wanro hazi au contraire ngam licencié haina wakati haringa bo mna mwana mtiti yarengo hazini juzi shelea dazila ingénieur en emploi bolero arengo hazini mna mwana mna jeune yatimize misomo juzi uparwa amadam madi bolero arengo hazini shele na nyitoro ambazo alika tu recruter azalingu recruiter bo akomori banga mmonao tayunu itambali abantu ya ukana amadam madi bolero arengo hazini wo mna mwana tola yatimize misomo jana banyinyi kama nza mkubali ndongo nje mazafanywa na azali na mdokubali senje mazifanywa wao kwezi watukufu sainu Monsieur Hamadam madi to ya nomewa nitoro amba azalika tukreyeze employeur ngo mashababi haisati mizemi yadi ya ukana enjoin en emploi belu harengo hazini ola timizima hajuzi msaidie tujuruna bana babo ola timizima jana gurecruiter ngamwana wandu ya bango de warenge hazini mnato jala watende warende ajeze mbuzine maburu nku yakawangamiza wadani nwanyanyao abunge yauli maswala ni muzisa oni kwa komodi ezema liza cyclone kaneti ngizonda hu e diaspora ezentisi saidi ya malinji wasaidi wa malinji wakati wahe corona ila makungumanyo ulemengu ezenti matajiri owandu husio unono wasaidi ya malizinji yapoze malizo
ngabo za wahala pitali, ngabo za recrutement médecin, ngabo za hula machini, ngabo za hula zozonti pia. Haya. Eze fond lelo pnuidi, lelo wanu kadha wasaidia. Eze malizo zendenda. O Messi wasaidia jawe, oni wasaidia jawe. Haya harumwe sport. Eba no eze maliza he FIFA ne CAF boko izo zente ko saidia zo wa terrain. BJ ya voti wa ya stade ya Moroni. Stade ya ikoni ya Maluzinida. Omnisport. Stade ya mitamihule za zozonti pia. Eba nuzabari makanda mahobo weziri za emba stade ya mitamihuli ya wahaya bodulona mahanama. Eba nuwe ambao Bashar Kiwani. Kabati wandu wa ushinda wa mdunge mahala ya liyo, wandu wa juweze mali ambao hani kiwazo wa wazirenge za heze pasporo za wakomori. Wakomori wa huziwa, wandu wa tundwao, pasporo ziwi majana, woto parsa pasporo diplomatiki za wandu, woto udwa kawala wandu hindirans. Atati ono yambao mana wa Idris Deby. Tiji Deby, tilo nushonga dobi. Akazo kange na pasporo diplomatiki ya Komori. Leo. Shabwe manati, katina tamba hindu ya ihundrao. Ebane telekomu, watu ngangamiza wandoze kredi basi, eze malizinji yao, inu société d'état. Mbaiza kredi ngamuliza wandu mdudi mrenge. Ngabo technicien mhu ulo telekom. Yamba ukana 25% diyo mdumi yao shemba kredi yonga watu kori duwa iranki. Ebani kamchuchu wa ufanya chezenti. Mdu yakana abonema ya za kweli ya drokana haina mwezinga mjodo libaja wakati li wa mnahindu. Shanga mtu aimba kredi ya hui hisa hata abonema nga mchuko uifakuli ya mdo kredi. Hakika. Barakallahu fika mtukufu. Banuka somadoni. Banuka somadoni wahe umswiba. Mzazi ola sola ambate mba mwenje karnaka ushindo libu. Abasa mba mwenje mwenega mwihuza o hama onro huza o zinkudu na embe ushindo ni. Kilondra aduza mwenje ziwi jao. Azalika tusamdulo na kapasite. Ngamwabio wa Komori lelo mtamisha uka na mwana wo yaunumba hazia na mwezele jimbo na mdube mwendeba ebanu mwali kwa twenda wazina daona washuan uka Islamu saya onanje maudi wazambisa mfunza mwana toya hundre mitihani hacha harengo hazini mwana bolero kwa Makomori malaba wainga yabo kasina mama jana matano wakati krizi ya mwadu ya ndisa 2009 Barack Obama hamba amanzo ulona akili. Ye ulona akili. Ujuo nuko za ekonomi. Ujuo rijusa bora dangu shabon tibana. Basi bese bala kabanda wamba 700 millions. Mdu joshinda ha presente rapport ya ushinda ya developer. Woi mwenza shonga wa makuro woi. Han représente wakati wa François Hollande mbaino ambao la loi Macron il y a namna wa intini choto angamia eba nubolero ranzo mwa haya kabonti juu yabo emida fanane zingiri mkomoro todo jua basi yajeleza ukana wenge na experience eba experience ya belu ne wa chauffeur haunde permis ngasina mahama jana mane permis ya ihunda rona mahama jana mane aina usiku ya disele gari yoto bonde samdu haina usiku yoto tenta ma problem na mjamdone sema vuna yaho wanadamu wandu wanzoma wadobo ntiju ebanu mkafikiri bolero abana nazali dasida faruku ya hamba beseshe to anaumba minuwe dimi dobi azala umbwa tiji 1h du matin bolero umbwa arumweze makiruka wewe ngondo asisele zalinu wewe ngondo wali timizi wewe ngondo wa jao alafu ya bolero anemewa wako sewo hii emanashe wangu akamnono are mwani mnahindini hafu engebala rika urumani wanadamu ajwenda tunde aichotile shambe hayo labe wane Afrika wakati na laiho kabi Elia Shurti Mohamedi la urompira Maurici 98 hatojaho nuka wanua Komori hatojaho nuka wanua Komori hafili bolero ngoro kwa zineda conseil azali rugoda zipi yo de kado usangoli ba hau ebale dialogue yafanywa wakati wa basi mwamba programu da hivi alafunga musician suala ngamanzo mnijibu hankili banyu ndo nzakili bo wenji ya hezenga ava ne maungu ne makalala ya otia dinamu ngamanzo ni musician suala banu ya ukana emergence et ma perukene ma kereuke ngwa ya bwa tsorigeza emergence à l'horizon 2030 emergence à l'horizon 2030
shaka mina suala muhimu na kanza ni muziseni arume emergency hanyu sikanza mnijibu enyi wandu mwala arume mahadisi ne sinema ne theater babala kabo wandu wakauno amba garenda arume emergency garenda arume dialogue wende hula banu sisi le daide Abdalagwa abacho huja basa ina usiku ngarutungo utinwa video na klipu za tahama jila mhunda nti Abdala tranquille bazo tikavuziju wadalinga mode madaili Abdala hambe kafungula tuenda arume dialogue ya tukahamba hapuliliwa enge kweli shamduko tojwa abantu yarente mndu mchono wana banu mapesano kabati utuyata ondo wakazi ukanade sisi rida ile wa Abdalagwa entwa binenda ngaria wala wafunga Abdalagwa entwa raru mwono sibutala na bananga za hoa mkubalioni wano o wandu wakosa zenfi mdudo zibeli liyaja uhata uzipa etra uziramasi awangeka musoni swala nyi wandu mdungu aba emergence de l'horizon 2000 amantombia nabiye e projet ya zalia nyi wandu mwala rume dialogue ya juzi awi technicien wakada fanya jao owi technicien wakada watukaeleza jao iliribasa wenti iliba na 2030 enti edendo ile swala ndalini e projet ya hanyu hauka ekenyi wandu mlona roho ekenyi wandu mlona akili keka mjarengwa ne vinyo ne lebange no ulaba no ujufumu ne zefati haza mangamizani yapunga po projet yabo ya uka emergency ya irumiza ya mrohorani jema gonzi yapunga po projet ya uka eba nuna 2030 ka bajoka la pita linga bikomori wanduja mwambe 22 na bora nti 2016 ata lelo kamdashida mawahanzima wenza shonka mfanya uka ngabajo uka aeroporo ngabi Komori aka kwangwa emergeo yabonge tuko lazima mfacilite eze va et vient eze aeroporo e commerce na izo mfanya uka ngabajo uka likoli ngabi rijo uyengeza au eze institut mhantia ukana omwenje rijo urumia Komori rijo ukaswiri ya uka aina utukanza investise Komori ngujo huja watina zirara kauziona bana basaka kilo amwenje ngyo ama kilo ya embe na kilo jao je mwangamizi wabo mrotiwo ngaba mwabanga mjuka recruiter wandu ena mnamfikirio disi ngamjo créer combien d'emplois enga bajo ukatere ngabi Komori mahala ni bikayao ikawa lazimu ifacilito mwilono mjo hautowaze eze bouchon ne nazinu na utowaze accident ze paris joka accessible mkreye okanga mjo uchinda mfanye pare ngabi jao ala ngwa bitao torutu bamwishia mjomba mufti wa hanyu hamba harize tere ze paris hawani na bomtwendo botika mchuka edo haju tujua bala olanda relejo skuila ba eze l'hotel ibo manzo wa jeni na zila wandu wafanya hazi wandu wasomeze lugha iyo de namne kwa ndo kwa hadisi nga bo projet fonkada ngejori permettre hundane na jao shawana na mboto amba amjo uzale gash entorenge gash tilo lobari ni hwe nato jale kwa ni local jahisa zalika jalirenga hilo swala ni muzisaoni ni masobena ni makere uke na ni maperoke mdungo urejeza emergence à l'horizon 2030 izokobidi yale mdu mwenza akili ambe embala pitale le maarufu boya washinda geji za jare emergence shwede wanu mparo juzi sa emergence unit simambia nukana emergence inu domru tsanganya maarifa neze takhasus eze specialite mukhtalif ile dima wangu kwa joshinda wafanya kwa jokamba ndo hula ngari jodo rahise zembe ngari jodo fanya jao ngari jodo fanya jao manchoni yore ne wachao omwenje kadukana energy ngari joshinda lifanye eze nkuhwe majwa ngari joshinda topaswa jao ngari jofanya jao aina mduvumu emergence yongoro inise eze capacité eze spécialité eze ayina ya swina ya akli ya msomo ya tartibu wandu wala tu wahensi wala wandu wa mahkama bangari da haru mashari ngari da haru madura jazakumullahu khairan mazahir angar jokana sharia wandu jaban kwa jokana garanti gantu wandu wa ile wawe hazi
namna jeketi fanya betizi kadha na kadha izongo jotolo hazini direct abongo je elimine yo hamba code de travail ula mtola leo abo utoleza vati ngo jongo hazini bali yo watomba ho walisele para kina labia mtoke bada bato badaja wala enda kama nga hano vinyo hata enda kama nga hula hadiri ho mapesa hata ila fanya photoshop hata be mwana to yaja na mjori vai makoti baza mwana tu tabanu mre abo kam jombe heke nga nyindami abo renga wo hydrocarbure renga wo da obed renga wo ambako mdutuo yabo alibale mwana rengo hazini yende ado hiba jaini wandu account za ndogo hazini mnguna wanu yedo do umati ne zitobi yambiza komori za komdari ngo hazini shakabati mdu uyelewa ya ukana emergence ngebidio ni jo ebanu gamina wandu hindi ngale na ruma competition ngawene majeur ngawene ma arbitre ngawene zetere za entraînement nganyina ezema liza upashieza nganyina zeno pia ya bonga rendo la renge kupi bana muda kata ngajo mwere yani jao ngajo kana mahakama ngasina me technicien jao harumwe di mari sanga simakini haruma ulozi ngasi jao haruma zela pitali ngasina ma médecin tawanu ngasina ma infirmier tawanu ngasina ma gynécologue tawanu ngasina ma aide soignant tawanu ngasina ma spécialiste jao ngasina ma chirurgien tawanu yabonga nzo zela pitali nganzo zitanda nganzo ze scaneri nganzo ze IRM nganzo ze radio nganzo wandu wa urahafu nganzo maji nganzo oxygeni na hizo pia utodo bala nyumba ila de la pitali ya baba wa mtanga ila de bas kabata tazisabu bahewa liswele para kile mvinyo ne maele ne lefedeke kari wa milieu de fikira za emo aida ula za 2030 emergence à l'horizon 2030 allez les 2030 kila baba tina tamba chari eshi joka kutengeneza ebanga nyina tiranti ti wokoni ashinda nguso wa mruhafu haina ashinda nguso hiba amanzo mbulona akili yanonese emba e garantie alo yokana nganda ruma emergency wanuda wabo mwenzakili bokenda ringe wamezenda wa unchidi hamba karu wanu ndo hadisi dialogue haina ya twero bienda ya lema ele yani kweri ya libasa haizaba ya wamana kasisi dirisha Joseph fikira ngeba no sede shakutina hiro hitwan inunganza wandu walona uoni ya ukana kati ni kwetere inu ngamjoshida ni mtole ni shahula mjoshinda mshile banu aruma hectare kadha kati ni kwa ngreshimiki kadha ngamjo huzamlemba hindu mrudiri rihuze bonze kati ni kiwa mrama junu banu ngamjoshinda ni pose dinamo banu ngejoshinda alimate mwenje le bavulinu yabo mwenje unu ngojoshinda udofanya rogo kadha na kadha ngojoshinda uhifadhi kadha ngojoshinda ufanye mna hygiene kadha ngojoshinda udotinza zindu kadha ngajoshinda eriali nji tawa Dar es Salaam na Maurice na Bushini na Egypti erialinu ngamjorenga ma docteur waili ekanga bala wao miliari au ngaritoa urali kumebonze ngarjo twarali nebasi chez realiste ngejoba kibalo zeraline izo ngarjo ngema specialist wa iliwana wengu jodo pasua wandu waswane mishipa wengu jodo zaliso wandu likesuri ya ukana ujoka ndazai shanga bo mdu joshinda ya hizo dizo ndo kukanti wa hadisi haya ngenga nzoma ya hindi hazinda zibirjoka ushinda rizikrai namna jerjoshinda rihuleba hanu uri hifadhi riteze pano soleri wakena mna wika yao kabana uparo joka rupture ya mwenje au kengiyo yonga dekengwa fanywa delestation namna wana rongo ya ukana umbia ileo ya uka hakika banensi hatu ngendao haruma akli na fikira shaondo tusojua botasi bari haruma emergency 2030 batina hata emergency yoge tuka wasulishiwa ni wezi ni malaba ni manwa mvinyo ni wafiraji ni makriminali waudo atukombia na haruma emergency namna je uliba uzume ngo mitano ngawena wana hama kuhu ya toka uhusa ngwanzo onde water prive wonti pia ngwanzo ule unweda wenao ngamanzo mpashie aina gari maliona la tere ngamanzo mlihule goliba zume ngo mine yo ikobida na mdulo komori ya kemwiti we mishahara ya kishenzi hiyo alafunga musoni masuala uka ebanu ibakatikati boko ato alo Faransa waliba ze 2000 ze 1500 kwa tuzi hunda wo mdwa boliba zume ngo miranda rubo mna député au bo mna mere boko kutina ndongo uzihunda wa wakati de vacances okalelo tu ambaga wena makatikati mararo ngawena villa 4 ngawena uhulu nyumba Faransa uhulu ja uhula aina usiku ngo ndio Dubai le undi amori sile undi hata boweza shonga ezi ndo bulo na akili kutoka ukubali ya ukana banu mtukana Roma emergency iyo suala la mdu mwenza akili parce que banu
haina ntiwa ikayao kabati mahakama bwana mrugu torenga isho yanzao o alo Telecom azali gutahole dananga kula duniani dali Telecom unugo mnaria mrudo renga unere wakomori ngwa ona fikira za kilaba za uka aulia ushaitani wanuma aulia ushaitani handungo mbili ni uswaliti ya nabi washite wonge hidrokarbiri wonge Telecom basi kaja shinda ya watamba ndini kaja baiza atamroho au kaja fanya hata ndono hao iloda baina mrujo ka hidrokarbiri au Telecom kaja hiba kaja nende hamwiti o asaya uja wafanya jelebe ala o apema elera hala basi yode projet ku ya mkomori do kana ekeda lo zon roho au basi ya reje yenda do kekaja paro arumata hadi ya papa majana mani kati euro ya hezebaya na bala hakana 70,000 euro ende haziba wandu haone hadaba ajaza ajangu tololea na uliba mali na tenso kiyam yabo innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin bo wakomori nido anyanya shetani bo wakomori mtsaja wa mali ezabili nyi uswaliti ya nambi ewe mndu yabe haende yasome yenda yakaiyo ya nomvinyo yo yakaiyo ya hiba yo yenda yakaiyo afiro yo ata yenda yakaiyo ya rejeile kamata yenda ya zayano la to wana hata ya rejeile kamata mjamba mumrenge ngo mjwe mbaye makoti ya jifiri neze nkudi mwede mwadamba rogo mwana ba to yaja na bara somoja asomuhiti eda wimekenga bo konkuria je yapanye ruoni jasiba hunu kabati mjomba watu wala katina mdu ya libala onda ruma bahanu hunu enda kaba entretien maudu kaba gizame maudu sika ufanya mna si de pose ya ndanda kwa zini na mji ulo karibu na paribanu o kontroleze atimana ndugozi nje namna ila tende titwa hapa tika maida de usiku na kufanya bepesi ne baki angalezi nduzilo da unu pia uzeleze namna hazo nezemeta nezergo zilo jauda saba tama mwanzo bahazi cha uni ndio ufanya cha unlipo abagarantora ngaliye connaissance ya horanti ena mna ujeleza we yankili yangu shinda ufanye rapport ngojo shinda ujeleza ngojo shinda cha kuchao Allah pia jat kambilazo yao ambiga tuka urenga wandu wampula wallahi ngamjo hifadhi ezergo za nchi ne sharia nezergo aina mahala waloro bokume ngoto vehabiti hamanda webo azali yende arenge hawezi hidrokarbiri we hawezi la duwani ube hawezi Telecom ube hawezi aeroporo we haina mahala hapo ngoto johura aina mriye mwijirane mwanyanya we hele crimineli la bolero ina akili bolero technicien bolero conseiller at-tayyibatu lit-tayyibina wema ifuata wema hamada wal khabithatu lil khabithina bolero wakati entia njia aruma mizingamanyo kati entia njia aruma problemu hafanya ndogo dazibira ntiba la talelo wambude ema directeur ema professeur ema ingénieur ema technicien wado mbude kamili kawana uparu jorengo mrumbude kati ali haji na msaidie basi wadunga hapo pia na mwede masome hata watoto wambude ngamjo kama zofera bomjo ayonga mazo inji esware inu bwana wazira atoa Samil Fura endini inu bwana Shaihani atoa tao bwana director watu atoa jao shaka bati uyelo kana nono wana ndudo kireye ko aliyo ndao tiwure mdumila nawo ilimu na masahiti abuje ilojele swala na kavujani uzise e maperoke ne makere uke ya birao faranta banu asodo walo faranta wao nawe na mnezenti za wa hao namna una usiku kafanywa kazi izo zonti pia wandu wanti yangwa wa hauze parezi pasunwa wanozi hazi zambuzi panywa mnaidi mzima bamona basi wodo na hale bobo watona zorenda kutina mba vala la wandisonji yao la vala ni ho arilika azalia jabo ya jata miale vala hilo utujua mruanzo ya zai hora ja arume 40 president ulo haruma fikira na tilo na problem halali kwa haruma keso ya mafiti basi akama bahia mbali akama bala ola Abubakar na mtume wadungana amba jini abo masuala na kujaba njoni mwambia ni Dayana uka na mkubalu kazo alinge na hamu izo yambagu zitimizi banga mwana harekrite wanazijana bolero ngo hazini msaidie kaja tolo hazina nyanzo ambao tutongwa tolo mhazini ingénieur emploi beluto la kaja tolo anga mwanao
Madam situnge hazini mna mwana mwari wala tolange hazini tujiro atalelo. Harimi yange bala ngufanyo hazini mono. Nuridina bodo wanazijana wanuwa isa warenge ga renuvele wenchi. Banyo anzo shemeza. Ukazalika surekrite. Wengena mahamira rusha ihani nonga mwana otola rengo hazini. Diyo. Mdulo hazini amna ijana uodu kumani baya pula ya dufanyezi tobia za kishenzi. Alafu wake wandu walomanga waonawe namna tiwa hao, waonawe namna transport ifanyishi hao, waonawe harume connexion, waonawe energie, omwenje, maji, shahula, zindo, gestes ifanyishi hao, no ili wa accompagne population. Alafu lelo jo bishie wandu waje wakentu watu wamba, haina idara mrajo kwantu wabasi wotunda lawiti, omo banki wedi, meki machori, zambwano wahindi. Watu wa warengeze dhahabu za wandu wende sao. Shabu kabati utuwa barongo ya usikini ya manyanya. Shabu to mkomori. Do utuwa donje wantipa mrogoza ni buwa komori. Emalawe ya hanyu ya jaa mapede. Emalawe ya hanyu ya jaa ya malisibieni. Emalawe ya hanyu ya jaa ya wedi. Emalawe ya hanyu ya jaa wajufumuo. Emalawe ya hanyu ya jaa ya walevi. Haina mruka angalia. Emaiza problemu zo hao ya nato utuwa donje ya mrogoza. Aribanu jao. Ebala jao angala Facebook angala jao. Ngabo malao ya ngabo wanduwa manaki shenzi hata zabari. Watiti endi l'anniversaire hangu kaja partage. Watiti aja ukaja eme. Twabia za kishenzi za kina haramu. Haina mduna galemba za ndugo za hai. Haina mduna galemba za ndugo za mbreto chodonji ya ndugo za wandu. Nganyina wajufumu na mjokipo na wajufumu waloma lahoni hanyuno mijini hanyuno mirani hanyu. Nganyina mapeti na mwabi ukana na mrengele wandu mke wandu umemwede mwalolo wandu washe. Wandu washe na mrenti mke wandu washe mjomlolo wandu umemjwa uzabema na mdiyo ndabo mazalo. Ngajina wezi na mziyo wezi ne dulu umamdente zeriba. Shamdugo tuanza ndiye arumwandugo za tumbuzu. Bale tu ono jawa partage. Bale ola jawa fitina basi na ulaba na utuwa bala ndugo za tumbuzu. Yabonyi wandu msaidi yao. Eze tuwa biyambi za kishenzi zinu. Liande maswala na kantani muziseni. Wafanyi ha dialogue 2018. Ya ari asizi za rabo. Za wandu watukanda wale mapesa wahibe mapesa. Juzi wajawandi watanganyi hawaka wana kila babatina hata projet ya mradi kabati ujohamba ndogo za uso msomo education hawe malezi kabati ujorambia ndogo za uso ze creation ya hizi employees hazi kabati ujorambia hotel ngabi ya bidizi waha na ndegala wa yukabati ashinda ya Japan yafanya mpafikira kabati afikire ze terrain zijo utongezo wana watabuhe wa julane walawi harumeze to biyambi haina mrulo komori abwenze ngo mbiyo za yafanye vala ende adotimba senai ufikiri wala hafua wapashia walage valani daina mzadi msafari ni harumwa mwezi katuone habalaba samrege mateka ena mnajeri jo perseri tamba sese pare ritemaji emiji atu ikena maji ya huno watusono maji ya zinyambamba nikemvwa kejanya ndodo badia mabido nda hula maji harumwa mnati wako haina wakati mrajo timba watu jo mra maji ritahiti yonje mabweka yo kezina ukezetu yo zankutu zinu neze kanseri kabati ufikiri na mnarjo persese ndia ri facilité nti uyo e circulation qui est très facile li évite ces bouchons li évite ritae majumba ya jo utia les gars les essentiels ils sont tipia to nda rofanya majali comme ndo dafanya zile raziraru zine hautoni da ya tie ritili 20 za essence moroni rifanye namna bwika yao ezi aeroport bona bagaranza wentiri basauke pia ina accident haya endi ayo nda haya wala ngo watara ngo azodo warengo jena wala warengo wajeni kwata haina wakati rikreye ungabo mlenje mwinje abantu na wajili enzu amali wabaki abo wajoda warengo acha ana rifanye izo sont tipia je des projets on kwamba kando rafanye dialogue kuri hadisi na mnenti kweli ijoka ukaya ukangelo ya basauhe banti kena ubasauha haufiraji tikena ubasauha haulevi tikena ubasauha hauidi tikena ubasauha hauzina bali tikena ubasauha hautodo pashia kila bamade maveke yotile juka ubasa wanti yotile juka emergency bwa komori mreti mielewe bemza teola tola ngwambo tikena ubasa wa hadhuluma owetingwa mo pale no mo biro no wajira le directori ba ho ananti ma watwania mashuja wamba watu wapirizo pia ngwa ya bongo tuko torturel neze amini neze ndrabu che mafundi neze kiyemba walo hama badu kwatuone zinda wa komori wananyao ngwa firao wananyao watola muhazini watazao warendwa cinema wananyao warendwa walevi wananyao ngwa tugo ufungwa na urala hito kapati fundi usibiti bana zamba shawa kenti adamba kenga nje upasi yemdru somedio yine kenga jende ja mfanya jao na mje mwene ndini tsaini na mje mweche jao na tsaidie jao ngamsaidia uhiti
Imana mtume bezo Mwenyezi Mungu amsoma hili. Enge mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mswali mtume. Hakana muo Allah ikajona bele botili. Mlamba uli. Hajo amrisha. Wandu wale Mwenyezi Mungu, wandu walete dhuluma, wandu wake na irumbi, wandu wasaidie maskini, wandu wasaidie zirewe, wasaidie maorfele, wastaize amini wazira, wake mahakama ya uadilifu. Hizo ndizo kwamba inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Hajo harazo ulevi, ne liwatwi, ne zina, no mrohitwa, ne shirki. Hizo ndizo ngemtuma haya ya jozamba chakaja damba. Ekanyi renga manzo mpashie na msemedi wa yini. Ekanga manzo kaja na mtanye jao. Imana munda usoma dina wana munda usoma masahirina ile mwana rokokata. Wanu garizungu wao wandu ina usiku. Garisomea wandu Qur'ani garizungu wao wandu uno mwadi garisomao. Bismillah yubrika min kulli shay'in yudhika min sharri kulli nafsin aw ainin hasid Allah yashfik. Tahassanna bi dhil 'izzati garisomao zedumwa. Shayu kana utongeza haruma wakati nono wana maula wao hifano fungwa na shirki na ulevi mtoja mtu bakiba nkendo yangu ekengwa mtu uzaye mwana mme mrula la jao mbauso jao ubire jao ekangwanzo ngawo ikireni ngwanzo tino visa abo mndu soma jao kado majana shenda na mengo shenda na mfukare na tsanu yode joto ngeza tino visa ezi ndazi visini bo mafundi ezi ni amwabia nino kangwanzo Mwenyezi Mungu Allahumma inna nas'aluka alkhaira kullahu swala istikhara نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العلا إنك تعلم ولا نعلم أو ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر أن هذا الزواج أن هذا المشروع خير لي في ديني ودنيا يعني زرا ما كم بيجنا يا سؤال يا سؤال شادو إكينغاوي mwanzo pashe jahazi ngawe mhara yabo mrupanya jao ekengwanzo uhibe ubire bahanu mruhamba waj'alna min bayni aydihim saddan wa min ngamjore ngagazi na bana nendera watiye alafungo jobire ekengwanzo uhibe mrusoma waj'alna min bayni aydihim saddan wa min alfihim saddan fashainahum ha ekengwanzo ukeja mrufanya ebanu mda usoma dini au mda usoma elimu ebanu kamtuone shirki iliyo bonti jubo mafunti ebanu kamtuona ndo hifa ebanu kamtuone dhuluma iliyo ebanu kamtuona na nyanya masufreo lelo mraro ngo hazini uonenge na makatikati matanu ngena vila 4 ngena mazamba 10 ngena mbeshiri ngutopashia ndana huja ngena nyumba Faransa ngena jaujao izo ndizo yabidi mwane nizo izo ndizo yabidi rambe tijao ziruka zirendo dhuluma kabatsu anto elango do bangwa ndare elango ndo made ela boshunda ngo dare eba ntangwa de jao tsambane jao wanduka tukwede swani mazeto ni na majiri na masera kamtuzamba bu mafundi na mkazane ezemaliza jamu tiju ya wopia gurupu ya wedi basi watu juha mufsiduna fil ardi watu tawarenge khairi ya jamu tiju ya wopia wende zao eza hekanete sikloni ila wandu anyisa wende zao eza he covid wandu anyisa wende zao eza he passport wandu watu kurengeze malizo wende zao eze fonzi jamu tiju ya boneze edine misada warenge wende zao oni kwa saidi yao Messi kwa saidi yao FIFA wasaidia CAF wasaidia aila mndu ulo directeur mbaba hanu au le president kutorende habiti kabati mahakama owetima jindu yanu eze situ eze titido biharimia au pia emanu wananywa la kusoma warendeche wandu mabaya hari wala de cour supreme na kuru na timure yamba yanu makurukuru yanu magulugulu kabati mbamdu di concentre jokana no emanu gochikanda retraite usiku donda kiama rohabo harimia baukabo kujatia tambamba nido miabo bordeli rohabo situ edaza hoba wewe kwa batito byambi watu ndabo tichumana la wawendeza hobo belu ba wewe yankilibe sebanu yo huzu hale nai la wabo msaidi baba twamineke bacha wazungu walongo watu mvinyo wano ekekuja yino pia alafu achi wa ndo wadobo nze waonao sharia na kanuni wadungo wasaidia haruwa ingo jibwe daula haki haruwa ingo jibwe bahari wani kwa mnala moni ebo mdo yuwa mapesa wali yo mtohi ndunga mlido ukavo ngamtukobele wa mali mjemdo ni kwa pano nyima krimineli hamade makrimineli warao wandu hitwa kuna uona moto banu yasubuti yambe kana no sijao zijirio zinu wandu ulo wafe Abdalla ngure ndoacho yafungwa namna ila nabo wandu warahitwa wa ya waviole wahiba wafungulwa pia entimlio yinu nyi wafumato mono haina mdo ndo vumbula namna ndinti ngotwamba haretelo mahakama ya wedi na madhalimu na mafujari kabatimba mndu uono haya shaunti pia dhuluma ndufu
wala wauliza nduze place wazihibi wale wazuliza ndwaji wala ino hangwe arudhi na falsification yo domaine ino ze impôt wandu pia magui na détournement na wizi waka wana lutte contre corruption pia zalazi usupia. Il cherche simplement le grand gangster mafieux. Oh, je te nomme là-bas parce que tu pourras ramasser tout ce qui se trouve là-bas. Me donner rien à Johnny. Na mbilo kanga bo wando la douane wamba habari yo po wando bala mabanya wende ramasser ma pesa njo la douane. Et unu haya tinda ubiun. Ala fule lo mjama bakana emergency wanazijomba na wana majaya watambala unu sikora minoze fikira za jao ya tukoribe ajao. Émergence d'Aïbi, projet d'Aïbi, il est concret. Vous avez recruté qui pour émerger le pays? Vous ne comprenez même pas. L'émergence, c'est quoi? Mais vous chantez comme des perroquets. L'émergence à l'horizon 2030. L'émergence à l'horizon 2030. L'émergence ne se fait pas en détournant les fonds publics. L'émergence ne se fait pas en dansant dans les boîtes de nuit. L'émergence ne se fait pas en voyageant bêtement comme ça. L'émergence ne se fait pas par des criminels, des voleurs, des fainéants. L'émergence se fait d'abord, on doit réunir les capacités, les facultés, les spécialités, les spécialistes. Puis ils vont aider dans tel domaine, ils vont aider dans tel domaine. On vous donne timing. Date d'ici là, vous devez nous présenter un rapport. Vous serez payé, vous serez indemnisé. Ils ont des noms dans le coffre, quand on du Saint. Chaque fois, on a dit que tu dois aller midi. Comment tu vas confier que la personne va, tu y retournes pour prendre ta voiture, elle sera réparée d'ici 2 heures de temps. Or, tu sais que ce n'est pas un mécanicien, c'est un voleur. Et les amis, on doit y aller. Tu peux pas nous émerger. Le but où il y a un monde où les bots, où je suis là, et mananamba émergence en 2030. Donc quand on a kadana ils ont dit aminio. Ils ont dit la canzari moins bien. Ils ont dit la canzari moins bien Ivan. Kinikari Dobi, adi mhaji mwanzo rolo hitu. Nezimpare ngamdo uhobo lezentingo pia mzima. Mwambiru hata mhara. Ali mhaji ambia Mustafa. Ukana Mustafa na redera tanganye ba. Wala waka waduka wenji bala rofanyae. Mbazi zamani fuzila, rijari, ungu warivuru hunu, wala wavuru hula, zikuwa vuru hula, wanyu mvuru hula. Basi kamchina kumfanya. Babo wanruwa heze sirikali mbili, ngabo wamba ukana rifanya barua rende. Ribeha hulana wala wape haba wala wape ifasirabo kamtu considere wa wandu na sirika hamba bo madeside namna inu msione haya na mreje pia je mdambi ukana rijitu e abasanga ndao mwendo ndao bi shauti vure hula bo Mustafa bahozi ko vuruhula watu kensi warido mangaliani bano ujuka utendea waswidi ndobi yoti haki o alokomori wafungwa kwa tujwa urongowa shatujuru ngwa upre wake enamna yu hata eka mwenye baraka katushiruka yudo ujohenda hau mamadu hau baruani yabongwa jota wazali yake ya hata 2024. Effectivement, aménager ou émerger un pays yizozitwa shatima jinjumano vinyo tima crimineli ti wedi wauti wako uwezanti wauti wako emergenti wao wanadamu wasoma walona akili walona woni wanikweze mwaye wanikiwa timing vana mudakata ngela zimio mdirama seze jao wao wapoze condition nilo oneka ngo recruter entraîneur mwanzo kupikada nge unike majori wala waili abonga mjo unika jao parce que weya atakanwo sheleke weya koza jao ewe jao yode namneke mndungwanzo shakuna ida wale warenge wedi ranzo sikwe komori ya umba walo yao ebole reko tukatuambia ngoenda zipi oko wakabo hata udotota jao basi
pia waulize nyumba hunu waulize nyumba hula mima abunga bwandu waisa ambao banu ya ukana banu mkini ezijo jiriwani ya jambe edo urengo ekwano kwa tutaha Fatihu mwana wa Azali baada Azali ninga miwano mlindu ekati shindiri mreni hitwa ekakari jashinda ezedi wazatu ngabo zijo utambahindu kangani ezedi wazawandu wa hafa nezedi wazahatu nezuluma mwirendao ngeijo umwangamizani ranyiro wa msaidia oni awekeri undana na inkani atiri mwangamizeni mangasaru bwana ngari wanawe jihadi ngari wanaona wizi ngari wanaona violi ngari wanaona na ulevi ngari wanaona na makrimineli ngari wanaona makatili shanyi wandu pia timtoreani mtujoja wana jana biukana d'ici 2030 inde programu parce que ngabo jau enyo wandu matushindo ma calculer mbala pitali yana usiko wanu karja jo ifanya banga mdwa ke corona giyo yapo corona giyo yapo alafu ntwa bili mwede warudi mwambikana kwa mwana oranzi juzi ujabanu recréer emploi shihui na machana mane na mngomirander nanan kamtona ulaba amandu motibide corona izi ya pia ngamju wao sensi he abe corona mwana rukato abe corona de corona ija alafunga msubuti yo mwede mwambe mcréer emploi boko hata Marekani mtu amineke washindi wazitungu ukarim tungu mashirika shihui arumantira hibi yale mashirika shihui bomela shonga vaiba kemajindu ambao wasomo wamezi wakomboka tujwa watu witondo adwanzi ya uka ari wa créer kweli bantu wa créer la mzitaro mu majurnali bano wa majurnali ukatwamba ratu wanga msaidi ondra bana ali swali huo kajado emanzi shine zenda bozino aina inui wa hawa ali swali atwana washo wakofa inui wa hawa ali swali mudira inui wa hawa ali swali yode namna ndo wafanyao ndizo rakanzari mwambieni bani yokana abora habo bwali mhachi ngamjo udubira uno mpulezi twa uno pia parce que mwamba mtanganyi heriele wane rike batima muhara aina mrwavuru zikonga sibanu mahamira emanza bana tuparo huo na ruma manifu zilenga wena mapesa emanza baribo zilo wanzoni tange aruma mtango nitange 20 euro tange 20 euro na banu samba usiko mororo ni kwa tiki combien de millions banu wabago dafanya projet no udokaza aliwe timu tujofanya projet ila cinema tukanza mtira nema photo mdogo mafoto basi mwende mwahuziwa amabo warakati la lomba nwazungu amanzo mnaijomba mzima au mnaidate ya jana bieban eze aeroporos joka ukakomori banu na 2030 eze nzi azali ya joka uzifanya maache namna joka ufanya eze usini nezetere nezoleteli joka uonesa kana d'ici là ngasina programu tsayinu risarifanya jao kele ni jodano vinyo so jambe kana banagare da emergence kana emergence yodo da hauna vinyo na ulevi kardio ka créer emploi un jeune wo bolero un jeune wo harimia un jeune wo belu un jeune wo msaidie hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kwa ni wantu kwa tuwa na ukana sima ngaruona uze na pitali ngaruona we namna shaba ni ujondo lo pitali hapo basi haungwa prepareo babongo de hafe ujuko pasha gari komori ngutuona mabongo de hafe wakanti aba basa wabueze mbaje mihungane ne ngwalinda wando tukanda wando walole wadwa bana mtema pesa hema endeleo gebane malaba ya mbwa one mapesa iho no wezi wanu no wale viwanu ne mapeto wanu eba no kwatina kuza mfanyiliana cha nezi mpareni kamrengezere samrengeze mali mrenge eze apeli eze zaho wana hanyu kamodomo ne manike azali daena belua zilo la duani no aeroport na hizo zonti pia mana hanyu shicho la mwenza muo seranale ando atwambokana na mziye ta yopia ngabo mwato jala motina manitation nato jala mdatino manitation wanzinda sibisinu basi mkomoria to shindo la mwata ino matizo ndo za khair aba basango jona bode wanjia wajufumu droit de réponse ne de vitu kabja jibuana kaya tukabja jibuana ko bidia jana mbi ukana azalingu ste aminia banga mwana mahakama tanu ga redresser wanugwa ni kwazi haki za hao intita ino mwenjengu hotelele majinga yotelele bakindi abo yabasayinu babaki mbazano gotazinu yabaki des hoteli yabaki des eja yedamna mndako hamba shaina mdodo komori aina mdodo komori kwa ujabo yozo rogogize hata ulaba bayize minga msijora hana we ukakomoreza ngogizombi yani kiritasi azali hano me conseil wode mananya weibulisa na shetani na jin wow
wakati wale problem amanda yinu ikaulazimu moto jabolero mjami watoto wanu amba wasoma wajomba wanu wajitole walaani wambe nono ifori sovereignty yinu mwamba we mane mwana hanyu wasumani somko Senegali mwamba we mane mwana hanyu we bala dodo biwo yu Afrika miseba mwamba wema bo harimia bo bondo bo situ mwamba wema ni Nataliambe wala do wana wasoma wanza wenti ya hao wanza wale bara la Afrika chasindo wale vimalaba makriminali harimia kutuona haya abodo kutuona haya utenda Maringa Abdalla Gwana Muhammadi mwana na sali watu wa mafunge yabo basi kamtuona haya ndo mabani hani urisa sa badi sina bahatimbi ke abungaro na nomination abongo atukanda renge msheshele ngwando warenge o watoto ndo warende jeze mbuzi za mazuki wao ne malaba ne makriminali ya mazuki wao ndo wadonji mala honi wa hibeta habu neza jadamba kanari ngabo Madeleine Cameroon ezatiri so elejeshi ya dunga barifa to ngo zirenda ide mmapuwao banyide mtukobuli Abdu mnanyunyi enda ibare ida jamnikani mwede mnikwandwa shahanyu wanwa shahanyu itokablazi mwadoza mabibi haukai mali za dhuluma na riba na wizindi zo mchungo uzibali ya muhenda keka mnawa lisa hindo kempiti mpaka mwede mjia malaoni mwandu mhibi dhahabu mhibi mali mjamwani kamdu wa vazi chawona haya kamtuna ndo mwambiani mzate wigo tukambaje go yaba saino mzate amado yi yenda yahuza mba iza kofi yaba kwa tanga tiwa na mama kwa iza kofi za Dar es Salaam abala ya je basi katujwa tangu tukawiyeshichi wide mzate uliona irumbi ya subiti ambana mchuhe bwa komori mtoto ulaba ukaka mtuka ujamlisi wane bajevie basi na mfikiro mwisho hanyu na mwishide mzate woi bwa komori mkena akili Siyahania baya kwanza ndo kwa Zimbabwe maraia ya Komori ni majumba ya serikali haswa tandele shirika la Mwamwe hosikitifu wari hunra olamba Mwamwe basi wanashe wa hiyo nsi baina ya hemba mwenje riuni hao na mwanauze kofi hezi ziwaba hakiro ya mwenje mzate wei mzate yanzo yale shaharamu wei mzate watwania wei mzate shuja wei mzate ura Mwenyezi Mungu de mana acha bana wei mzate wadende himya damba karikubali za fikira za azali mfagume ali imamu mjoka linu krimineli linu dananga shemtate wengu jida hilo kaka twanza lise shaharamu wanahahe wei mzate le CBN wei mzate mlevi wei mzate krimineli ahamba wema boharimia ahamba wema bositu daone le biala hanyu bofaruata wei mzate mweta hiyo mbiwo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Siyahania baya kwanza ndo kwa Zimbabwe maraia ya Komori ni majumba ya serikali haswa tandele shirika la Mwamwe basi hosikitifu wari hunra si wanashe wa hiyo nsi baina ya hemba mwenje riuni hao rahezi ziwaba hakiro ya mwenje real mengo mine hazi ndini nifanya hata hainu siku ni charge ya mwenje wara almajana mara ndaruna real shiwi mwenje wa real shihulo na mwanamba za kofi hata zile ziloba kunibana wa majana mara ndaruna kilo 15 yabo bo serikali mtumaini wizi harumayensi yayo ngamnono davi hainu siku ni charge ya mwenje ngariko zao si wanaansi ngariko zao si wazaze rlonize zamana homa la honi ngartabi hao abongeye nsi nazinjizo mwambia ninyi serikali ile fumburitsa hao na mripulie umwenje ne maji baila sidura ya dunganzi hata rikahula gashi rikahula ritili 20 hariali shihi rihetiziwa ritili 20 za gashi riali shihi na majana mane uko mwabo serikali haufanya nongozi sozo ndizo na boma kahenjeza na mwenjezara majana maili ritili kumeza gashi zike majana marandaro shatiro ranga ritili 20 za gashi zikeria shina majana mane ritili kume zikeria majana fukare yabonga bomendeleo ya hionti yabonga hususia wa hionti mimi mwanamshe na zone lono lezina zone ulele yabo mwanamjo kambiva kola jije nani mba faida na honda bonoze siri ko yenu abamna sharjwa mwenje na yoma nzolibe mwana hanguli koli yawe meshangu ya kanso harumwa mwenje nele gashi wa serikali ya serikali ngo tsanzo honre shami miraya ntodo koza yemwiso ho mwamala wa hatubo serikali uranga engo reje yonda wahibao basi mara yangari tabi hao yekanyi wanasha henga zija mlalamsi uha kamtina hamoneza rihonda mimi mama faubata itanraya simrongola ninyo titia nyi wanaama wanasha henga zjokaya na mjuherji dafimu
rirongo mrongo wono rijulwa zine serikali makarna weshe namna yenu abo serikali hutumaini rikewezi hutumaini rihide na sikarja soma wiji karja soma kuiba sisi wanashenga charge da fiu ni jeni kenzi wa monsieur bazini tulen kwa banu hata nuzem nasiri wakoyi libe mwanangu likoli jabo bo serikali watale wasoma kutanje mwanangu ya sudibo wa wasedi wanzo mwanangu hemwizi mwanangu hemwizi avongea ye na mzieza no gozienu bo serikali wa directeur ulomamwe ulimino manje onu urijulesha wiri ulejezo manje hali wakaya shati kanti libe kila shirini negarashi hui nte kila shirini za manje tibota manje warali shi warali majana maranda rudoka kilo shirini warali shi rudoka kilo mengo miraru aba saa warali shi ngwa kilo shirini wa majana maranda ngwa kilo 15 yawe hali hatandi yana mrambi kaya rireje bala hawa zadeha leba wadoni hama kome no hama fura nzungu emiri mizungu ngiyo yabo ngajojo handara pesa nzungu dofanye mafura nzungu reuni haketina hata mushkili bo serikali kete bizomwanza obari sari leme wa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ega mjoka ambachi wala tindami wala mzaze mkomori utabiho ya kahambezi habari zile. Ega mjoka ambaje wa komora basi. Enga mtu kahambaje kajashinda stamidi wala doandu yakaulazimu urambenga ari wawanili yao garanzoro ari wasaidi shakabati mtu ngwatu ambagari ola mzaze mkomori katutu wangu tuko bienshichi ngwatu ende yado zina yado meyo hashaihani owa baba wa komori yakaulazimu anje hamu wala ani zetu byambi ziliyo ngwa ihwa basayinu aina mrugo tukawoda remme mwanyanya elimu wado utoweze ze tijindini no ili watu ziwe mapesa shaka bati welo kana nono barika sinliyo ntikia sia udwa madabuna ibidini ya umana hangu yani bele mbaino njenle ibide wanana wasomesa wanangali shamdu ko tukabuja jihunda namna inu ya uka ajihundu kwa ya tunge makaulu no ila limbahi namna inu basi namna inu wangu wafao wangu wajikonsantre na boti na majaya kabati mndu hosu kana bwana wangu wangamia pia kabati wayajahibiwa ala wayadai kabati arjuma nzari rifonte sharia shao jihukumlie baada ngarfanywa roboti cholizo wede sharia na kanza yode hadisi na kanza ni re wanu wende wahibiwa wazingare mwizi afungulwa wo wafungwa wanu wende kabati ufikiria nti aba sainu mhimu na runde maele rido ndo mnariadi shaho kalelo ri kena maisha banga bo mali njinji yo banu wakati huo kanjarumuze mashulinga mlawa maele na ile pelekene ile popoi azali da ino wetiwa watu au monjenga wato jao ze grupu ngamjo ujitashi eze nuko pia mjifanya warudi watu na bede mali ya hema ende lo nda yapi woiba he ngamishia woiba he atatifa dole jimbo mlaze zembe samba na mlaze zembe mlaze zembe imajima na emdo dimziti ya baki ya mzidi mziti zemdo mziti emdo mzile Banarusi mda ukamziani ngufurahisha wakati ajori jeine male ni gudo fanya ila kimisiru mda kufanya amambe dumeanzo ujibi wa swafi amlaze mridi mziti ndeze maliza wana awula wala kwa tatu ramlaze mridi mziti zembe
Ambatsamba namlaze ishiyandro. Namlaze zembe. Namlaze zembe. Imagine namlaze zembe dimzitinze. Ewe. Ngamwana urogo ilobano abba ke mdo angaliza shughuli zilo komori mdu fikiri mdu yatuba msiru ni masihu yatahao kabatimba mwenje abongo yande mapesa he maendeleo yande ya hemeri yande ya hejao ministère de l'intérieur les infrastructures ye énergie zemadiza utolwa budget ele banu komori amba kwa dotolwa budget namda baseze maliza udahumini basi warenge wende zao basi chakabati budget itolo ya ufale wanati izo kabatata mdu uzifikire zongo hizo wende mnaino atandi batu basi abo abasanu wendo afile na maile na popo yazilwa he regime ngejo heya ulone guti ngujo zimbare nde jaja nungu ziba awundofu wa pia kabati welo kana abo mweza shunga wongo abasadi ajo dubabo yafanyo msetu na mwede mwazie shughuli hiyo enu pashio kabati ya vyo pasha wangajo peseri ngajo jao za agency jao ngajo jao na mtu ko bola mapesa hata basi ore jai hunu tinemba portable tinemba fixe tine pia ngamde joyo na malene hata mdu amtai ni hata mdake kamono wanu haja ashe wanu abacha atocha mwade wanu tija mwade wanu tija jao eda ula zingamanyi wa hula trop lake uno atakle wa hula na malene zimana ula la arare mausuda abani mimi chao eto bila azali ngoza jamenye juma nache ba ikengo joni karianti wabeba kumuri basi watu antukana ngo jukubala azali ado jamenye juma ban ngo tukongo ni karobo 10 na lillahi na ilahi rajiun okay na muhifadhele jibwa namlaze zembe ni majiba namlaze mdodi mzitinze kemzitinze mdodi mzipige mzihohe mzi rohote yabo mwede mazika usemzile mbiti yode udu yabaki bana jimbo langu wede waka mbaba ulaba kutoa makana qala ta'ala ramnyezi mgubu azali bona wangamia sasa atemba shughuli kama timba mwenje shamani kala tabi barakallahu alayhi bayuridu an yu'tiyana batuka ila hutuba ya juma an yu'tiyana shay'an falyu'ti min hina au min hinaka atizamba ya nahara zura ba mzee ba ile jiri na mzambe abutola halikuwa daya la mapesa ana utoka hapa mzaza wangu ngetajiri namna inu kada tami ngamba mnasira number 1 tina number ordinateur ntina livre kada ntina dictionnaire ngojonja dawo ni hunu wabwa bilahi oli au par sa dictionnaire ou par ces zindu za education ba hingo toto parisa majungu na mabofoshe na zano boko fikiri bala balanga ga arumwezi ndo ziuza mashinu wabwa bilahi ela kavuka batimba ngo ya husu un ordinateur ino jawo ino laptop ino ino clavier ino ya husu kada ya homsomo zindezio za hema na ze ashe ma junior ya furiti ne bajuna hemba tsa dunga abo majungu na bofoshe na majano detu wangu hezwe ya wange amabala amakaulu maida atatifadhele jimbo namlaze zembe namlaze mdudi mzitinze mzipozitwa mzihohe mzipembiti yabo mziba emba putu na batungu yabo mzinikendo mzile miti yede yabakele jimbo la namlaze zembe kamtiani Imagine la blaze mdodi mzitinze ewe
Weitika mbangu utubuo ya namna ya rembo kwa mtiani. Abuwa bila itikamba wa iza tubuo ya namna re. Akile. Bwana harusi tuwa gudo kanja ule kwa mtiani. Mene bwana harusi. Kabati manje normal. Kabati droko muri utinzambe arumwe twaidi alheji. Kabati fidia wafadainahu bidhibhin adhim kabati. Ezembe pia ngari zitinza watinzimbe majana maili za harusi wasi simbe kadha opasheni wapanya jao. Shautinza mnambe ta'atan lillahi fasalli li rabbika wanhar. Atamnaku kana mtimtinze heji ya. Na mtitinze atamnaku heji. Shana mtinze harumwe ya dana mila batazi yunomzea isa mwambiani. Na nyi mwamba faswali li rabbika na mtinze asibabu ya Mwenyezi Mungu. Walan yanala Allahu lihumuha wanusiru kana yidemba nyama hiyo walakin yanaluhu taqwa. Le taqwa yakana ga mtinzo she nyama shinu shikafidi. Non non, je suis là. Tayo ambana mlaze zembezi yo pia rumwe ya dana mila nruale wanu wazilele jaliku. Namlaze zembe. Yabo mwifadile jimwa uraha. Zembe ngajibana blazembe Amungi abul kanzar timizi emhadisi hatu ya lelo bano holiho des habari zamba mkinike alimhaji emhalani ya jihunda au haroshelwa ya ralo hitwa jaba pale jawanraji Mwenyezi Mungu jomhifadhi ya hifadhi hana mrwa kweli. Zabili rikanzari uziso wanru wambao enti lizo ngenda haruma maendeleo usoni likanzari muziseni deja owediwanu wajawanzo wari rohori. Okasi tinde emalaba ya pulwa ende ya hulemba hinduno wa wazaya ambao wandu kwa biribo pare juu mti traverse pakele gari libiri jwenda reken ata pakele gari libiri siti malaba wa ujarido amba na mwele maketa hata 2030 baye diyo rafungiana ekenga bo malaba ya amba ya linda 2030 ebo matunda mwa hala pitali randiba la toja ban la pitali nzima tale ngamtuka ujamwa beka na ntinge joka uka emerge ekemodo uzisa emergency shinu hindi mjipoze ma question mtijene de jema peruke uyodo hunchilia wandu wasoma walona maarifa eze specialite difference neze rozo tipi ya mwa kentibala wanikiwa eze mwaye wanikiweze fikira wanikiwe timing ijo utongeza wakati la wafixe chasido mduto tuwaende ya hibe na wamerenge walevi na batenja je waketa vena mfikira emergent anariwanike tasidi ino ado amba emergency 2030 watina ukana emergency da hip endobi urjorambia ukahafanye projet et rassurer garantie ndio kwa 2030 kama tukwa ngamodo marilaze amade mahaya ikili duya mahamitanu ya bure basi ndo 20 enenda welewe ezeli kweli dazibi mjoka uziwa hotel ngapi terengabi usine ngapi imagine mwenje kajoko Swidi eze paringa zivi eze aeroport ndazivi mahakama nganganyira sharia ndashibizo eze scanner eze IRM mzifikiri yo banna 2030 ndio wonesa kwa banga sinambanti ja Turki ja Hindi jezenti wekayao izo des yamba des émergés banunga bo dragon de nouveaux pays industrialisés
Chasinti boko kartina maji kartina mwezi kardia sajara mbakana kama emergency kama emergency yo utahawizi na ulaba na uzina na rabo. Emergency yo utahawizi na ulaba na uzina na rabo na ulevi na tobiyambi. Emergency yo nganza uongwe, nganzo hamu, nganzo ndo adilifu. Ezino ando ambako tukoja ngo muhazini ema jeunesse tukoja ngo hazini jeunesse tukoja ngo hazini wo belu na msaidie na bolero na kina minusu efu na kamali efu wado wanazijana ngo muhazini jeune yon emplo uhari ni na faru watana na ndovi na situ wado na nurudi na bodo na wazee wan wali haji na funda Abubakari na wado ma jeunesse azali wakamba tuko recruit armenti eza mwiso ngamwambio wa Komori wadungo ujeze ngo zatu wahusu haina mdia njia ngo zatu muhusu yo hunda na ngo boko kamrantu wandu ese famille za wandu wanchi tranquille kamrantu ese couple za wandu wanchi tranquille mreti ba emala hoya hanyu pia ngabo malesibie ngabo mapede ngabo wedi ngabo walevi ngabo watufumuo ngabo haina mdia jokipene ne babiza tabu zilo ho ya rate ese famille za wandu Mbia rente kiburi ya ukanawe keti yabani tita photo Facebook ya waina mbira to foi ni tojo li partage abanga mimani naye eketi partage ndi ni anniversary ya mwana hangu awe mtu changu awe mtu mangu ya weni tojo tiaje mweni tojo komate abo alangu ibiwa na litaushinde hamu reti to biaza kilaba za ukana basi mkusanza nje Facebook bande mkabati ude wala partage na nambeja na neme na niveze na beja wa wandu warendo amalaba na niveze na komate wow rafi ono mrenda arengenyi ile ufikiri wala mhindi na wala mtu wako ajikaza jifanya kopi mafu ya karamora na mafu ya tigri enda arengenganu yako haupia ibihanya ibaja msitanu arengenkobe hula na mabonzi na maidina jikaza tema bobote arengeze ngo pia jikaji tirefota jitabala wazi abaina mducho njabala yamba wa ungojiso ka rafisanti ka uja basi wongu tomani wa kujora ndo nkodo na ulaba na unafiki se dola sa hatu dola sa nrabo mahari ya nrabo na mali envelope za nrabo na complot kana tukubali jao ba hola toda za hunike jao toda za hunde jao basi ngatuku yacharo unafiki na ulaba na nrabo na khaswa ndo njao ndo za tuwa husu Isabari mkomera tuba kimba place ya bakineze problem za. Shatu wanza nje rogo za wandu za tumhusu. Baseni ujonja rogo za tumhusu. Yohunda na rogo kezina humchivia. Man dakhala ma la yughnihi laqiya ma la yurdihi. Izo ndizo rakanzari mwambieni hana la ele. Namdile emergency. Bosa ambi emergency yo ngamjo wayo kaburini. Namdile.